هێویدار دەماتە باش بە ڕۆژە بەریا سێ ڕۆژان دەولەتا ترک ئاگرکار لە گوندێ بەرەخبۆتانێ کۆمکوژیەک پێکانی دە ئەنجامێدا تەوی دێ و باب ji heman malbatê neh kes şehîd bûn herwiha di kes ji malbatê jî birîndar bibûn doh yek ji wan ji ber birîna wê ya giran a bi navê Ronî da şehîd bû. Îro bawerim merasîmê wê li Kobanê hatin li darxistin merasîmeke girseyî ew merasîm hatin birêvebirin. Dixwazim yanî helwestên jinên Kobanê taybet derbarê êrişên dagirkeriya Tirkiye û hedefgirtina sivîlan de ji we guhdar bikin. هێویدارون dengê me de bihîzin? Belê dema we jî xweş bê mizgîn ji xwe hevdeyê adarê da şeva hevdan bû li gundê berxbatanê li ser rêka gundê berxbatanê komkujiyekî ku mêjî û dil û hestê mirovan dikuje komkujiyekî hovane bû ku ji malbateke mezin ji malbateke ku tu kes nemîne ne bav ne dêyik ne xuşkû ne bira tenê narîna neh salî dimîne dagirkeriya Tirk bi awayekî hovane ev malbat hedef girt. Ji xwe em dikarin bêjin destpêkê dayîk û bav û heft zarok bi hev re şehîd bûn. Doh merasîma wan bû li goristana şehîdên komkujiya Kobanê hatin veşartin her wiha keça wan e mezin jî hîro endama hêzê ewlekariya hundirîn ya jin ku rewşa wê jî xeter bû doh şehîd bû îro merasîma wê bû ji bo ku em helwestê jin helwestê kesên ku ev bûyer ev hovîtiya dagirkeriya Tirk bi çav dîtine ji wara ragînin niha jineke ji bajarê Kobanê ku bi navê Semîra Mihemed Elî tê naskirin destpêkê silav ji te re ev bûyera dagirkeriya Tirk ku di derheqî zarokan da jinan da malbatek bi tevahî hat talankirin tenê yek kes ma ji bo vê helwestê we çi ye li hemberî vê dagirkeriyê? Silav ji bo we jî îro em rê qenala Ronahî re dixwazin hemû dunya hestên jinên Kobanî rastî berçav bigirin. Şeva hevdeyê mehe seriya berxebatanê komkujiyeke ku pêk hatî komkujiyek derheqî aileyekê de tunekirinek hate çêkirin. Bûyerekî Kobanî xemgîn zehmetê Kobanî bêdeng rastî merî dixwaze bîne ziman çi rengî bîne ziman merî nizane bes carekî dî em dixwazin dirê qenala we re jî sersaxê ji kesû û karê wan ku mayî re xalin ku apin ku metin ku xaltîne serê wan sax be bes vê bûyerê rastî merî kanîn bêje ez merî kan çawa şirove bike çi rengî şirove bike derve siyaset merîkê çi bêje ye em sira ku vedgerin tarîxa dewleta Tirk merî dibîne tarîxekî hemû tijî meczere ne tarîxekî bê navber em vegirin tarîxê bidî ber çavê xwe sirê çavê xwe digirî dewleta Tirk tê bîrete meczere yanî di Bakirî Kurdistan kiriye li Iraqê kiriye li Evderê kiriye hîn heta rojê îro komkujiya hene ku Kobanî tiye derbas bû li Swêd pênceh însanê me ku şehîd ketî ew Daişê ku bi destê wan hatin jiyan kirin ew Daişê ku wana morfîn didane wana qatilî dikirin însanê me bi destê wan şehîd ketin ew yê hîn di nava dilê me dane hîn ji nav damarê me derneketine hîn nava serê me derneketî komkujiyekê din pêkanî baya roja ku em Helepçe bîrtînin ev navê komkujiye çê dikin yanî me adare kirine meheke keyno bizanebûn textîtê wana pîlanê wana bernamecê wana tinekirine bî gelê bî ket xweşî jiyan nekiye tê xweşî ji bona te tune ne di ber rojê de evê bîkarî dike yanî îro jî doh me ji eywan rakirime di nava meczerê de cê komkuciye de ew însanan me rakirine rastî te hestan nikovî ziman rastî tu nikin şirove bikî rastî tu nikanî enê nav lê bikî sirê ku nav lê bike em ne gerek ne Erdogan û partiya xwe tev di mehkemê lahî de bene kirin bene hesab bidin cerîme didil însanîye yanî ev nava karakirine îro çavê xwe digirin eceb ev zaroka ji we çi dixwast ece ev zaroka xeter ala emni dewlê Tirkiye bû ecem ew dayîka xeteriyek teşkîl dikir
عجم او کشکه خطره که سر آخوی بو آخوی پارچه کر بو ای بیا که کریاره در حقی به گلی مداد که یعنی بس بجبون اردوغان اف کریاره تا راستی بر تالی خبره بس این اف گلا نما کنه تحمل بکه نما کنه یعنی چا بخوره مرتج بگیره است مری کنه آن دیسا بیجه هر او کریاره خواه بکه زنی ام چه دگرن ام قوت دگرن زنی ام چه دگرن ام زنیت ثقافت دگرن ام زنابون دگرن ام راستیا فکر ام دگرن ام یعنی د مفهوم کو ام بیژن دموکراسی کو میرو ام پیم باند کنه ام پیدا بنگریدانه او خلاک کو باوری منا که ام رو به خلاکی تجربه کنه ام خورتانی جی ام دیجی کریاری اندر کنه ازیرو وکجنه که کوبانی ام بیژن گرک دیرو المحکمه لغی بی حساب کرن ومحكمة تابعة شكرا وتو بارتي تتف بس إنش بيجي لي كنت بيجي خاطر سر دولتها يعني إيه شيء كبير إنجي سري مدك والله تنزل دربي سياسات شو بيجي تشاش ربع بكي هيسترين جران ميجين زحمات أنجو دكاني قطنا أنا برهب أم دكنا كقطنا بين برهب تدر حقي باين سنان دا أم تشتكي من زمان ببيجن راسي مرينو كانه جمهوري در حق حكومات AKP دان حساب بكرن او كنا كاسي كنا بحقوق دنگ كن نقاش كن حساب خازن يعني روجا كبري او قصه تش رسائل هات يعني كجمنا كهنا كي اشتي بكرن لاردوغان هند كريار دوجه برناده وخورتك ام جو هر هبنا وسر اخا خبنا وتجور كار خاب كان بيجن يلا اكسباس بوناتا سري وصاوي مساجا جن جكوبانه اوكو چه قاس راستی کنکوژیان ورن چه قاس راستی گفان و ایریشان ورن اوه هین بهتر ببه بنگه هز و مورال و کینا هری خورد نهنبر داگر کریاتر پیشی ما نوروزه لپیشی ما شاهیه چاوا کو مالبات به تواهی ده حیشت آدار ده حاضر بو رونی ده بخواهی وکو کو روبورتاج دنوچه بریان ها ده داخستی به کیف خوشی حاضر بون و جاره تن نارینا نه سالی ما نارینا نه سالی بحثا دایکو باوی خود که وی کی حساب وی که بده نارین بهیویا پیروز کرنا نوروز مالباتا خورا لی مخابن نزانه کو مالباتا وی به تمامی تو کس لکیلکا وی نمایا اون کریارین داگر کریا ترک لیل برانبری ویجی هیزه که خورد یه جن هیا کو وی لهنبری داگر کریه برخواب ده بله هیوی دار گلک سپاس بونا بشتر بونا ده